म्यांमार की सागाइन रीजन मौंग लेफम लांदारखीबद मियोई कुनगहुमदुई सिख्रे कियाना असोपन नंख्रे म्यांमार की सागाइन रीजन मौंग लाइनिंग लाइसोंग मरी लेना खुंदादुना लेबा मफम अमद नौथक्तगी लांदा सथरकपदगी आंगांग मरी यावना मियोई कुनगहुमदुई सिख्रे हाइना थौदो अदुबु उहोब मियोइसिंग फोंदोरखरे सागाइन डिस्ट्रिक्ट पीपल्स एडमिनिस्ट्रेशन की लुसिंगबा लाइंग वाना फुदोरपगी वरोल अमदा ngasi angan bayukta Myanmar gi ruling military junta gi state administration council na tamthira year state chathaduna miyoi sing do hat ki ben hadi sagain region gi lintalu village ta mong sing khunda aduna sarona yum sani rom lairi Myanmar junta lanmi ama sum pro democracy force gi marakta khuthokna bigi thaudok sing tholak padagi lebak thiba thaudo do thok ki ben haina district people administration gi head lying one photo ki bani Myanmar si kumza English nga taraga English nga kunga mathoida Nobel laureate Aung San Suu Kyi na lusing elected government military na ku tokraba matung lewa da Myanmar junta lenga ki lan mi amasung pro democracy force ngi marakta kuthokna bigi thaudok sing leptana satharakhibani isa nupina talakpa sel na hingi haiduna karemna bikhi Radhika Yadav ki mapa Nan Gurugram da say kungamak ta ngai di state level tennis player Radhika Yadav pu apok mapa Deepak Yadav say nifuga mapa na nomay na kap tuno khatraba matung police na wong pong tawda Deepak Yadav na mahak masa nupi na talakpa siel na hingi haiduna laikay amadi masung mama na basing na lakna bikhi hai na fongdorakre matam khragi mamang na Deepak Yadav na masa nupi da tennis hanabi gi lambi thadu tennis academy thungnun silu hai na fongdokhi bisulaki Tennis hanabigi matang da Deepak Yadav ka masanupi ka akan mamon ungkhat nakhibasu laikhi hari postmortem gi report puthorak pada Radhika Yadav asi mapa na mathabak ta nungmai ne mari rakapani haba khamngki wang pong tawbada Deepak Yadav na di masanupi bu mahak na tungdagi nungmai na kapani haina phungdokhi bani thaudo osigi matang na lebak sin bathuna miyam na nungai tabak phungdok narakli Pakistan ki highway amada nungmai paibe singna bus ani dagi passenger mapan phaduna pukhra ka khathri Pakistan ki khanuk sup thangba sarukta leiba highway amada sagol sinumiki numidangda passenger bus ani khamlaga mioi mapan khulai paiba sakhangdaba singna phaduna pukraba matung khatrena officials na phungdokre thaudo adu Balochistan province ki Laura Lai district sing thoki bus sing adu province adu ki konung Keta dagi Punjab province satpra thaudo ru thoki bani haina district administrator Hussain irai numita phungdoki attackers sing adu thaudo Thokpham digi sen khre amasu makoi bu phana ba thiri authority singna highway paring da haksang sing adu phangkhena Hussain phungdukhi Punjab ki Dera Gazi district ki Abga Chowdhury kauba administrator amanai ki attacker sing aduna maru oina Punjab tigi lakpa passenger sing target tawba mali haipa paw mu yawna makhata na phungdukhi Maharashtra ki accident na miyoi mari siri Maharashtra ki nasidisita tanker amana car amana thomjin madigi miyoi mari sikre haina official amana phungdokre Wamana singsubam akabagi mami school singda thetpagi thabak leptana sathari Wakhalon mana ba apunba wama kanglaipa amadi all Manipur recognized private school welfare association janakhi bagi matungina miyam gi losing pural singsubam oza akabagi mami photo tampaki district kudimakta lairi school singda thetpagi khongthang paning naina saksilapagi manungsana ngarang Imphal West district ki mapam tareta photo thetpagi khongjang sangsingkre haina wama kanglaipa ki secretary publicity lamnamba salam thadurak pachirol amana phungdurakri Seolasina maka taraduna hai school gi authority ka yanaduna sanction hiwi school singa dudi the Divine Light School Khumbong Sun Science Academy Moidangpok Writer Academy Khumbong Free Progress Academy Konthozam Unique Golden Credit School Awang Khunau The Combined English School Awang Khunau amadi Blue Mountain School paswini kari gidamak wamana lusing purelasi gi photo school khudimak the thetpagi khungjang sangshili bano hairagadi Lusing Purelosini hingling lamdam siki damak tungi damak lol mayek inat lining amadi manaba khunayama sakot hanbada natana sing amagi sing tamgi apun wasaktam sakatna naba soktaba naidana punsigi aroiba miku pawbo hotnarama misakni maki punsi wari bu horok liwa mahiroi khunayda khangan magaloinana maraibak nungsibigi wakhalon chalanabagi damak tangai phadana wamana khungthang silarakpani hairi Lusing Purelosini hingling Manipuri lona nipan suba sidul sanana lamdam sigi mai tampham sang singdi shagi mayek tamhanana bukano hona khiba mari isagi lining lisat hingar han bakano hona khiba danatana singtam gi manaba khunayama semna ba soktaba naidana hona khiba lusing mani hairiba singa si mai pa na hona rakma matamna matamdugi lenga na minung si leitana Lusing Purelosibo NSA panduna masing khangdana kaisum sangdanam sinduna thamiki
लोसिंग पुरल असगी पुंसी वरी स्कूल सिलेबस हाबनाबो होटनारगनी इम्फाल वेस्ट की मनुंगदा लेबा दी डिवाइन राइट स्कूल की माहिरुई सिंगना इनात योखनाबगी वखलोंदा था अमगी मनुंगदा सगोल सेनमदी थानिल पूर्णिमा खुदिंगी इनात की फिजुल सेतुना माहिसंग करंबा उबदा थमोयदा हरावबा मनि पुनिंग नुसिबा पुई स्कूल अदुगी प्रिंसिपल ओइनाम शांतबु थगत फोंदोखि लोइना लमदम सिद लाइरिबि स्कूल खुदिमोनसु था अमगी मनुंगदा नोमतो ओइरबस इनात की फिजुल सेतुना स्कूल काबा ngамलबदि माहिरोय खुदिमक्ता माहिरोय मारै बाकनुंसिबगी वखलोन चलनबा ngамगनि हाइनसु खोंसत अदुगा मरि लेना वामागी प्रेसिडेंट नोंमाइथेम नाउखमबना थमखि कनागुंबा सिंगना लुसिंग पुरलसिगी पुंसी वरी अमदि फोटो पाम्बिबा सिंगना फोन नंबर 8794863350 दा पाउ खबिरकुसि यागने खि कांगलेपाकी मैरागी एडिटोरियल मणिपुर इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट लेंगांना सेम मथौताई मणिपुर लेंगाकी ओइबा वाटर पॉलिसी अमा सेमदुना थमदबदगी लमदमसिगी चथोक पुथोकलिबा लबुकसिंगदा कुंबी कलेन नायदना इसिंग फंगंदुना लौ सिंगुगी थबक मापुंग फाना पैखतपा ngamdabagi maram ama ohayduna lakli asigumba lamdam asigi labuksingi phaugi sathok mapung pana puthokpa ngamdabadagi sinjakta mipal tanguna hingba state am oiduna lekli maduna manipulengana manipur irrigation water management ama siamduna labukta ising marang kaina phanganduna phaugi sathok amasung amadi atai mahi marong sing sathok mapung phana pothokna bohona phamthui manipur gi lawmi singna masa masa gi labukta kumduna phau amadi atai matam matam gi mana masing thabagi thabak pekhatpa pamlabasu ising phangdabana arembada oiduna tokli मणिपुर लेगाना सही क्या कि ममांगदगी लबुक्ता इसिंग फंगननबा सेमगतखिबा दाम सिंग बेरेज सिंग अमदी लिप इरिगेशन प्रोजेक्ट सिंग असि हाउस फावबिगी ओइनदी आरेम ओइरि हाबिगे हाइरिबा मथक्ता पनख्रिबा दाम सिंग बेरेज सिंग अमदी लिप इरिगेशन प्रोजेक्ट सिंग असि मपुंग फाना मथक तोगनबगी दमक्ता मणिपुर इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट अमा अथुबा मतम सेमनबा मथक्ता मधु ओइरबदि चथोक पुथोकलिबा लबुक्ता कुंबी कलेन नायदना इसिंग फंगनबा ngамगनि मयेक सेंगमा खुदम अमतंग पल्लबदा ngasiदगी sei 30 रुंगी ममांगला सेमगतखिबा लोकताक लिप इरिगेशन LLI असि मपुंग फाना थबक तौबा ngamdi लोकताक पाते इसिंग सोना लैरबसु हाइरिबि इसिंग असि सिंखतुना LLI ना मरी लेनबा केनेल सिंदा इसिंग थारगा लौफम सिंदा फंगनबा ngamdana लैरिबसिनि यामना नुंगाइत्रिबदि LLI प्रोजेक्ट की ओइबा मपुंग फाब ऑफिस अमा फाव बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेगाना थमंग ngamdri असिना मरम ओइदुना LLI प्रोजेक्ट की मरी लेनबा इंजीनियरिंग सिंग स्टाफ सिंगना LLI गी थबक थोरम सिंग मतम मतम गी ओइनामदि हाकथेंगना यिंगसिनबा ngamdana लैरि असिगुम लेंगा के असोइबा किया अमा लेबना LLI प्रोजेक्ट ना इसिंग फंगनबगी पनम थमलिबा असेंबली constituency sing the lady but low body rising kaya ising pangan ngamdana lakli maduna masi kohangi hairabadi manipur irrigation water management amasim mataktai loina karam karam dam sing bere sing ama lip irrigation project sing sigi ising asik labukta matau kram pangan gadagi haibarom da maipuna thabak pekhat pamthui madu oirabadi kumbi kalen naidna labukta ising pangandana ahan ba lawrok ani subu lawrok mai pakna pangthuktuna phaugi chathok marang kaina puthok pangangani मासिदनतना रबी क्रॉप की थबक सुमाय पाकना पांथोक्तुना मना मसिंग अमदि हैरागी पोथोक सिंगसु मरांग कायना पोथोक ngamani loinana sinjak tami pal tangloi lamdam sigi lawmi singi sentungi phibam aduki matik fokatkani loinana lainga ki pukai suon bahai bu gani maduna tana pekhat pam thok pothabas pekhatana lengana adumak leisin batarabdi lawmi singsu masa pangthok pham leitabadigi kangauna bahai bu oirakani maduna oirakadori ba phibam singasi lengana munna khallaga irrigation policy ma siamdana sathok puthokli ba labuk singda kumbi kale naidana ising panganduna law sugi thabak mai pakna pangthokna bohona duna sinjak tami pal tangdum state am hai bu hensi loinana hiramasigi matangna miyangi mihut oiribe MLA singi akhanaba miyeng sangpam thui MLA singna labuk te ising marang kaina phanganabagi thaba mai pakna bohona bada mangjil thana songthoktuna thabak toksi manipur irrigation water management ama athupa matamna siamna blengana thabak paikhatsi heba kanglei paki meragi editorial mem na thamjari question na loba class 11 exam matam sunana reform tawnaba khanakhri Council of Higher Secondary Education Manipur question loba class 11 examination asi matamga sunana semdokpaga loinana exam gi results grading system satnaba haunabagi matangna mi pham pangthokre Sanjen thongda leba CC Higher Secondary School nang si pangthokiba mi pham maduna council gi makok thongbo official sing school saniga kunga mapan gi principal amadi mihut sing subject expert sing sargyakhi mi pham maduna council gi chairman T Ojit council gi secretary KS Ashni Kumar council gi exam controller Ojoy Manipur College ki member of council retired associate professor Dr. E Iboyama Urkul Higher Secondary School ki principal AS Zoshia
TG Harris Secondary School की प्रिंसिपल डॉक्टर विनीता एलांगबम, MU की प्रोफेसर M प्रेमजीत, DM College of Teachers Education की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर KS दिनेश कुमार, CC Harris Secondary School की प्रिंसिपल KS मेमतोम बिशु मिफम अदुरा सरुक याखी मिफम अदुगा मरी दैना काउंसिल की एग्जाम कंट्रोलर ओजोइना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के सानाबा मौना काउंसिल न लौरिबा क्लास 11 एग्जाम पांथोकनाबगी मतंगदा सब्जेक्ट एक्सपर्ट सिंग स्कूल की प्रिंसिपल सिंग यावना मिफम असि पांथोकने क्लास 11 की हाना की ग्रेडिंग 60 अंगा अमन सब्जेक्ट अमदा मार्क मौद्रागा मथुइदिगी चामा फावबा फंगबा ताराबदी A1 हाइरगा खंगनै दुबो अनोबा ग्रेडिंग सिस्टम दना मणिपुर की ओइनदी एग्जाम पास तौरबा सब्जेक्ट अमगी अपुनबा अंगांग मसिंग अदुगी 1/8 टॉपर दगी खलगा मथक थंगबदुना A1 ओइगनी असुमना A2 B1 B2 हाइना लेगदबने अनोबा ग्रेडिंग सिस्टम अमि सनना बहोनाबदा प्रोसेस मयाम अम संगमनिना अपुनबगी मिफम असि फमलगा खनाबने हाना 11 क्लास की एग्जाम रिजल्ट मसा मसा की स्कूल सिंग लौथोलंबा दो हौजिकती अककनबा नुमित अमा पीरगा कॉमन ओइना रिजल्ट लौथोकनी मार्क्स सो अपन मी गोइना पीगने हैन ओजोइना मखाताना फोंदोखेना पाउस न मखातारे दो तेंजन सुन मैम थमजगी हौजिकु दे मैम पाउस मतांग सर सिंजर के अनोबा अपडेट मैम पुन ngai minasi